Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki nong tre jong ka kali kit nong pang 108 ki badan hakalama jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ha kan riu tre gluber ar hajar kat khandai kilalej bani kendo yo PW ingti ulong additional secretary wadai pej katnat ka kot ka khia ha office rekam jong u ha additional secretary haringkat ka jinga don lang ki nong panyai ka office EMRI kani ka jinga kendo kadai ka jing khot hi na kaliang additional secretary halor ka jing thmu gini ginong tre ban sange tre kam namar ka sarkar bar kinong panyai ya kani ka scheme kemla ban penur long ya ki jing dawa jong ki ya kinong tre jong ki EMRI 108 lalam khmat dau ba roy par kharaswai kum president kat ba na ki bor panyai lawan mi khmat dau Dipankar Chaudhry ubadai state head EMRI Shillong kajing dawa bah khmat jong kinong tre ka EMRI kadai ban siu haba ki tre palat ya kapor balabu ban tre dei ban bu shu kinong tre namar la daduna nong tre ka ban khyai kinong tre kat adu ba kata ya ka kot ka khya bat kum ki brieu ki dan kam ban chong ja than bat ki bahayeng hasem. There was no strike. There were no this thing. It was strike notice was given, but there was no strike. It was a protest by the field staff. Okay, so for whatever reason the discussions did not materialize. Okay, now it has taken in place in presence of the health officials, and things have been sorted out. So as far as the new wages and all go, it will be rolled out as per the minimum wages, which is currently being approved by the government. Once the approval comes and the fund is released, the new wages will be fixed. Shortage of manpower as such, there is none. Okay, people are supposed to work at a stretch of 12 hours a shift per day for 24 days. And the shortage is faced because for whatever reason there are more than 12 hour stretch shifts being done. Because of that, adequately we are working at a ratio of 2.5. Kecingnya tren hampir apa kalau nak kalian tu pasorka kasinap ya kecing demand kecing but labu hakmat jongka management baga di bertembet kalau kepala ya kecing demand kecing ke isu komen tu abangi dan banyak keren untuk kalau nak kalian additional secretary berbau bahkan ke service kalau very essential service in the state the ngaruh ngalajuba is kedim ong ba masuk men no banget tip kajing trejungi kalau ba dan tam namarni deal ba kajing imbat beliau the umbangi haban carry beliau kemud bana kalian beri pet beri kepi yang niru ini baniyo kanya kata caring how will care orders lada yang ini untuk berkir kata jumur ba bangin safe itu way jadi bentan ka safety la diru nomor kum ba kapau hapo ka COD jungi ba kamin demand kalong ba ni dei ki balatri overwork and lower pay rai na kalian jom ka sarkar ki ya ka management ba kin hap in big kloy ka bala kanang ba ekonomi kanu kecing jenjar ya ki pada go penelkam ya kini ka service nomor ba kecing ya le ka jungi kanum tai ki pada ni ki nong penia juga union ni kata kalong ka bate diskutu ba beli dah kajing ya dah kata kajing ya ki kejungi dah kata kajing ya surut kejungi bat ka management kipat bakin sujenjar te habang ni overwork kan perlong rezeki ya ka service kejungi bat habang ni long lower pay bat kan wan ka tension kalau jungi mo abang ni tre minta karar genta in stretch te kajing siu pada panlong kat kum ka minimum wages kini ban siu pra kenta bat kata ka sau kenta pakai extra kini ban siu overtime kenang bahkan long make up kata kajing tre jungi mo kat kum kajing penian mo jongka napo labor kalong ba
in aipur artayung in island ya kasokal lani ya ka management bakin respons gitu ki iman kijungi ti hadim artayo kelakut no men artarik ti kamdei ba lightering sedang no ya kataka strike kijungi andre katkum ka labor ka ong ba saufu arsni katuka straight saufu arsni within that period you any date you can choose akan nuka date kilaban sedang apa gitu menta arterik menta kadang longtang drip menta drip kadang gon ka poro jungi balada kimla ban pembiang ya kini kicunan kam jungi akan nuka tarik na pedang kini ki south ars ni nilaban sedang ya ke strike jungi ngimpong ba kampat sedang hadu utama ndai misu ong lupa ngimpat rai lanu ban strike ndai nyudun kam ya kata kacing kecilnya keren juga. Kalau ketika management ini lagi lama solve, ini dengan apa ini agitation.